Play Pibaro, ipinang sabhay pi sa piyit kami, pagkikubol baman kasi. Paidbah kibadon nagispangut nagisnong baper hapo karat madan kerdem hari boy. Kila bitar kata hadian magila Shet syukur ha Kawei ka Briew ka Trei kum ka business correspondence ha CSP nong thamai rat madan kerdem kabahap hapo ka Meghalaya Rural Bank boy rumbong branch. Hakajing lang ban persya halor ka jingsha leben hakatay ka nong Trei hanin ka sinsat jan kibabun ngut kilong kami kila pelong ya ka jing lang hasnong nong thamai kirdem bat kata ka long ban penpaw ka jing persya ka bajur halor ka jingsha leben hakatay ka Briew namar ka pisa ka bakiken show bat tap hakatay ka bank kala jalut bat wat ka passbook ki klemyo satya. Hakatay ka sngi kila don da ki spangut bat habas ngap na ka jingat hu ki Briew ki babuan ki de ki long kami kila yat hu bahaba ken kelum baro ka pisa ka balaja kala kot ki paulak na mar don ki blapoi ka jing tap pisa hadu saulak don ki bada ki pau hajar bat da ki hajar tengka Henry ki babuan na ki de ki Briew kim yo ban bat hakti ya ki passbook but don ru ki balaya thu ba hakate ka Briew ka Trei hakate ka bank kala dep an sailot klem ka jingtip ki Trei kalong ka basngolingo ban yo i hakate ka si na marla jan baro na ka receipt slip ka balabat da kite ki long kami ka bakila yo hakapor ba ki tap pisa haka bank haka balayo i bakim don ya kata ka jingsha shon sharp haka seal jong ka MRB Henry Lashu yo i tangya katarik bat kapisa kabaki tap hapo katay ka bank. Kataling ba katay ka Briew kabakila Kynnoh ru bakala let butu persya yaki. Habaya day bat katay ka jing kabalaya kandu da ki Paidbah nakisnong ki bahab hapo karat madan kerdem uba Amberlight Marshering Assistant Secretary karat madan kerdem uloong baka jingle da katay ka nong Trei jong ka bank la penbitar ki Paidbah kibla persyang ban kenshow pisa hapo katay ka bank. Habala berikan mate habala mi ute lipan bingang ta pasabuk ta cubu bikatang da kapor wan hani nong tmai ong ka bohrembong lenga bohrembong ong ka hanong tmai te mentala shi yang senam da pasabuk maka arlak lai po wen hajar sarspa yo te kata kaskim pungnan ngata ong pungdokha te ni ustad pishiri ba la penik poi kata bisa borla dan pasabuk tayo arnga chisa la rung ne rung kata ka bisa pasabuk bayo arnga kata pasabuk te saya kisah solang te ngane kumno bala kisah jong kan bayo mana kasan ki te be objek na mensucan ko bang kalau dik saya ka solak strantar ka akau lak habutum dan jong kan ya suwa kataru kayo ban hatet sisan pun kerja kalian menjadi nong nyalam nong arak menang kedem hadin banyi layo ka jing ujor naki Paidbah nong jong karai menang kedem kibdegi customer kibadan tahun ko bang nong tendong hadin bagi lami kini dikendrum kilam nisem ban ngilap ba kadon sisa kata ka sisa tak ni habis di customer da ka ba kimyo hadin bagi la lechat pisah kemudian pisah ke jeng kamrung hadin bagi la paket pisah rengkat berpasbuk jeng tiru kimyo de hadin nang ta los nang ta kalong ba itu kiba pli account roh du menta ke pasbuk jeng kimyo karena kalian jeng cara ila sim ya ke jeng pli kamtam hati jeng jeng Paidbah nong daga ba dawa mardor ya kabang bagani ban final ya ki pasbuk jeng ki po mata stio bat kunjuru bakati kapisa ka bakila kep kidi banyo katkum ka bakila kep kumbakano ki men hakani ka tayo ka balade lalu ya tuwi ka ki customer lawan kan idan kumasis pa atong kemta kasni lang bakla kumasis pa kami Kynnoh Trei ka bisa kala bisa hadu matang patang kulen Ndrei ka kabang su hi malay kala ko ni dati su kong artulak